Khasi Student Union Lauba Circle mentaka sengit hok diang ka khandai tarik rempang arja arpausau kala dawa ya katanat PWD bahkan shna pendep no ya kasurok batang 10 kilometer tam AA kabadang sateng haka shnong nong trai kabadon haka thain mau senram constituency usamla samborlang shabong president ke KSU Lauba border area circle habakran shakinong thok khobor mentaka janmit sengit hok diang ka khandai tarik rempang Hashilong Press Club ule thu baya ketika surok kabajengai kumba 100 kilometer AA nasionong nong trai shashala ladap ban siang rong kumba 1 kilometer bat kabadang sateng menta satang 10 kilometer tam AA kaseng kalapan pauru bakajing pen sateng ya kenika surok kaladon menta la arsnem AA bat I kumba kan saja rengai no ban pendap nakaliang kaseng kaladawa ya katnat PWD bat kumjuru UMLA bat MDC jong kathan bakin pejlam ya kenika benta bat lada omla ban pendap kaseng kan sashim daki weipat ki senjam ki bateng Nakaliang jeni ka KSU Lauba area circle mentaka sengi wan pensnow haka bayadai bat ka surok nong tra hidup shela badan haka than mausunram bat ka mausunram constituency hadin ka jin snow ya ka chingut jinam jongki bat ban chusnam ka teka than bat hantame ki nong chusnam jong basno nong tra habiyadai bat ka surok maka daw jongka jingpun sateng bat haka jingi ikumbakan sa jarnga haka ban pendap ya kene surok bagi trei nadu nano trai sidu shela kumban shetu ipi menta kene surok nadu ba gila ai ka final work order house na marja foi adu menta kakam kelada prapobusan jika jing Jerong jangkane surok along kumbah 100 kilometer temanta ada bah 1 kilometer ada ban feeling mau ban siang rom pelada testang ita I benta ibal ko ade ban pendek mereka nakalian coba prodi kapat pendek jadi mane turu ini bah ya kane ka surok la be tingkah daka SPVS bat lapet daka PBD Mausunram division kenika surok ka jimi jangane surok I hawat ka jimi balong madu kipor menshua hakaba kanong trai pasinong trai kadang hapo ka shela constituency madu kipor jom ilit dan uporoy de hadin ba la I khongrang ba klem pendap kami ke SPV ban Nshina ya kena surok man siang mau ke kamaram jongka ban siang ram te kajing kwa juga SPV ban Nshina ya kena surok kalong ba umbo fitipi kajing mi juga SPV day nakadaw jongka ka case kepada napo Supreme Court hakaba ka Supreme Court kala thaw kena SPV ban develop hi area ke badan marjan berkalafaj te kashnong try de kashnong ba kalafaj katan te na pentaban pensuk yakinong rap ke balik bawan na kasurok ke bala shan terlupa surok borda apa jenga ba arho san kilometer ye kishnano da kane surok shifat kan aban penyeso nanong try shela machaki bri kendo jong kashnong try tiki paipa nong rap nong shoshnong try kisukkan mendadak kena stroke dan rei mentah adu mentah meneng iba kenika department of beauty ka I khongreng I kumba kan saja jargai no karena kata kadaw nagaling jumi ani wan manong ba in pha kena kro shaka beauty department shabu minister in charge bat kumjuro haki how MLA wo MDC jong ate kathan ke jomi bukide balle ino sakoir naka elem jumi iba kani ke jum toy kamde tangna banta ki naka banta jong ki nong tra de kani surok fi ka kadan ke jum toy shipun kumbagi ong bakjing baka surok ade bulum jong koroi kapat I bakani surok kayak connect bat ki yau ki hat kumbalong hadu mentamane nyumju le yo shela kini kithan jongi kumnadu mausunram shalauba kinju le yo shela marble bang surok ndai la dakane ke surok
kan 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 ya kan surat PWD kan pendap no mut kini ki shnong marjan bro kini yo yo hat ki yo hat ki bacan te kajing mento sobaro hi ki palba ki bo late bawan hamtam ya ki baterai company trash pada ka PWD kanang kanang pendili ban ban tray kan surat ni na le aseng in shilpa ki kira ba kisenjam ki ba khamye te abaya dei bakane ka surat ajing shang la budin ndai bang shule hatta minwan chakne la budin na dum chamsna kata da ka bangi le ekran apo PWD masunra bar executive engineer jang PWD masunra hadin kata kijing bom shai kajing ekran de katin nilabu da karti ai te kata ka arti ai ru la ni ba kiong ba kadau kadai na kata ka jingchur slap no la no ndrai ka jing sham jingi pat nisno ba kamda dei ata kadau ba nong ba insange kata ka jing trai na kata kadau jing hap slap amar portalang kadai kapor kabam hap slap sathan jingi madu November December January February March adu April ni da hap slap kana te kene ka pun iba kadang ka ai selinda te nisngon kentu baik ba ka PWD ka dewan pendapat kan stroke dalam kota nagaleng jini keseng sim de gira ki khantenge kade nanong trai shashila full length kade 1 kilometer san kilometer tam ada Sari sok ndor. ha em masih rong lu ta ka basan kilometer mun 6 kilometer 6 kilometer duna babompat sing Nadu ba ki ai ka final order te kala ade nadu fab araja afwe ki dan kan tore kan katam lakia hati laigan ta mut hati lanjut ki kontraktor ya grupuan kadai baterai dari Shri Jonestar Harmony Pongkung Village is Kasels Nanta kabaar trader i Shri John Watt Harkomor Lower Lishma Shillong Sahel Nanta kabalai trader i Shri Ambor S Mangsit Penthorba Block 2 Shillong Apo jom i ba Ambor S Ramsit lagi tu Ambor Nalian ke office ki sini. Kata Allah kalau kita coba ane nalian ke office. Kali kita itu apa? Ane mau ngikeli gini kene ke artian. Whether the work has been completed or not. If yes, kindly give me a copy of completion certificate issued by the concerned authority. If not, kindly clarify us why there is a delay in the completion of the said work. Kajuba patli niyo ba not yet completed. The reason for delay is due to the prolonged monsoon in the area.